Syekh meminta maaf, beliau suara agak kecil, agak bermasalah kerongkongannya dan meminta kepada kita. Dan ini mungkin kita juga Muhammad Said dari Mesir, dan juga ada Syekh Hashim daripada Burma selaku pembantu beliau di sini. من محافظة الشيخ شرفنا السماء وجود الدكتور أنوار ووجود الأستاذ عمر السنجاني الشيخ رئيس رابطة الثانية في إيران. أختين مرحبا وأمي. Dan beliau berkata, dari utusan gubernur pemerintah Aceh ada Abiyah Anak Usman dan ada saya Umar Rafsanjani, tapi Rafsanjani Aceh, bukan orang Iran katanya. Nah, dan juga ada Ibu Dr. Marhamah dan juga Ibu Ubin Junita bersama kita. هذا الوقت منشئ قبل 180 سنة أتى حبيب وجه العاشي إلى مكة وأوقف هذا الوقت الحجاج الذين يأتون من Aceh أي أنتم. Wakaf ini adalah bersumber dari Habib Boga Aceh. Kejadiannya sebelum 180 tahun sebelum kita. Dan beliau mewakafkan seluruh hartanya untuk masyarakat Aceh yang datang ke Mekah untuk berhaji. كان المفروض يكون لدينا سكن نسكنكم في هذه الأوقاف، لكن حتى الآن لا يوجد لدينا مباني نسكنكم فيها، ولذلك رأينا أن نساعدكم في عملية السكن بصرف 1500 ريال في كل حاج في هذا اليوم المبارك. Kalau dulu setelah terjadi wakaf ini, setiap jamaah haji yang datang dari Aceh, mereka semua akan menginap tinggal di rumah wakaf itu. Cuma sekarang kita nggak bisa tinggal dan tidak ada. Ini semua makanan ruh, makanan rohani Syekh berikan kepada kita. وهذا غذاء البطن. Sedangkan untuk jasmani, untuk tubuh, Saya sudah memberikan makanan ada yang begitu. فماذا تحبون؟ غذاء الروح أم غذاء البطن؟ Yang kalah, mana suka, apakah suka makanan ruh, makanan batin, semuanya ada di sini. Lengkap, komplit Syekh berikan kepada kita. هذه مظلة ليست من الأرض، إن أحد الأخوان أرسلها لكم حتى تستظلوا بها في منى من مكة وحنجل للمدينة نظر الأخير إلى مكة المكرمة. Rasul ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, pada akhirnya perbatasan Mekah dengan Madinah, Rasul menoleh ke belakang melihat kepada bumi yang sangat suci dan melambaikan tangan. وقال والله إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي ولولا أن أهلك أخرجوني لما خرجت. Dan Rasul berkata, demi Allah, kamu bumi Mekah ini, bumi yang sangat dicintai Allah, dicintai oleh Rasulullah. Sekiranya bukan karena perintah Allah Subhanahu wa taala, maka aku tidak akan meninggalkan bumi Mekah ini. لذلك مكة أرض الأجور وأرض الحسنات. Oleh karena itu Mekah ini bumi yang banyak pahala, banyak kebaikan-kebaikan ada dalamnya. الصلاة فيها ب100,000 صلاة. Salat dalam bumi Mekah ini dapat pahala 100 salat. أنت صليت الظهر قبل قليل ولك أجر 100,000 صلاة. Kita baru saja melakukan salat zuhur sebelum ini dan Allah telah menulis 100 pahala untuk kita semuanya. أتدري كم من الوقت تحتاج حتى تصلي 100,000 صلاة؟ Apakah kita tahu berapa banyak waktu harus kita pergunakan untuk melakukan salat 100 pahalanya? أنت تحتاج إلى أكثر من 83 سنة حتى تصلي 100,000 صلاة. Kita perlu lebih daripada 85 tahun untuk mengerjakan satu salat yang pahalanya dibalas dengan 100 salat. وأنت في هذا المكان تأخذ هذا الأجر في 10 دقائق. Di sini kita diberikan kesempatan mengambil pahala itu hanya 10 menit ya, dapat pahala itu. Bayangkan. لذلك أكثر من الصلاة وخاصة صلاة النوافل، صلاة الضحى، صلاة الوتر، صلاة الليل، أكثر من الصلوات حتى تزدادوا أجورا وحسنات إن شاء الله. Oleh karena itu pergunakan waktu yang bagus ini untuk melakukan salat, apakah salat sunat, salat wajib, ibadah-ibadah yang lain, sehingga kita mendapatkan memperoleh pahala yang paling banyak di bumi yang sangat suci. Karena itu perbanyakkanlah pada hari-hari itu dengan amal-amal yang soleh. الأجور مضاعفة. Pahalanya sangat banyak, berlipat ganda diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. من أسهل العبادات وأكثرها أجرا هو ذكر الله عز وجل. Di antara ibadah yang paling mudah, banyak pahalanya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. هذا الكتيب مهم جدا في قضية الأذكار، واقرأوه واحفظوا منه.
Dan buku ini paling penting untuk kita tentang zikir-zikir yang ada kandungannya. Baca, hafal dan amalkan. الله عز وجل ذكر العبادات كلها في القرآن الكريم وعندما جاء الذكر قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an semua ibadah-ibadah. Tetapi ketika Allah menyebutkan tentang zikir, Allah memanggil, wahai orang-orang yang beriman, sebutlah berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. أنت تذكر الله عز وجل في الأرض والله عز وجل يذكرنا وقد غفر الله ذنوب ومعاصي 80 سنة. Seandainya kita punya umur 80 tahun, maka Allah akan menghapus semua itu, tidak ada artinya karena haji yang kita buat itu. فافرحوا بهذا واحمدوا الله عز وجل على هذا الأمر. Beramallah dengan ini, maka Allah akan menulis kepada kita amalan pahala yang paling besar ini. أنتم لم تأتوا من شيء من أنفسكم إنما أتيتم بدعوة من الله عز وجل. الله عز وجل دعاكم فاستجبتم وأتى بكم إلى هذا المكان المقدس. Kita kesini bukan kebetulan, bukan karena diri kita, tapi kita diundang, dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita hadir pada hari ini di Mekah ini. فاحمدوا الله عز وجل كثيرا كثيرا. Maka memujilah kepada Allah dengan pujian-pujian yang banyak. في يوم عرفة نرجو أن لا تنسوا حبيب وجع هاشم من دعائكم فكان يحبكم. Ini ada perubahan sedikit ya. Di depan kami ini nomor 1 sampai 203. Itu dengan Bapak? Hah? Kartu-kartunya mana?